mwubahe uhoraho imana yanyu abe ari we musaba, mwifatanye nawe akaramata, izina ryiwe ribe ari ryo murahira. Niwe shimwe ryanyu, niwe mana yanyu yabakoreye bya bihambaye biteye ubwoba, ibyo amaso yanyu yiboneye. Basogokuruza banyu bamanutse muri Egiputa ari abantu 70. None uhoraho imana yanyu yabahinduye nk'inyenyeri zo ku ijuru mu kuba benshi. Aha ni muri Bibiliya, aya n'amajambo anditswe muri Bibiliya mu gusubira mu byagezwe 10 uhereye kuri 20 ukagisa ku karongo ka 22. Aravuga ngo dusubiremo, aravuga ngo mwube uhoraho imana yanyu abe ari we musaba, mwifatanye nawe akaramata, izina ryiwe ribe ari ryo murahira. Niwe shimwe ryanyu, niwe mana yanyu yabakoreye bya bihambaye biteye ubwoba, ibyo amaso yanyu yiboneye. Basogokuruza banyu bamanutse muri Egiputa ari abantu 70. None uhoraho imana yanyu yabahinduye nk'inyenyeri zo ku ijuru mu kuba benshi. Ngira ngo nawe ubwawe wumviye amajambo yanditswe muri Bibiliya. Ubwa mbere na mbere tugendeye ku ido n'ido, kukubaha Imana, kukubaha uhoraho imana yacu, ukubaha. Ndamutse nkubwiye yuko abantu twubaha abantu kurusha uko twubaha Imana, wosanga uri kurampaririza. Ariko reka ndakubwire, mbega wemera neza yuko, wemeranya nanjye ko Imana ibera hose icyarimwe? Wemeranya nanjye ko Imana ibona hose, aho tuba turi hose itubona? Reka nizere ko wemeranya nanjye. Nimba wemeranya nanjye rero, ingo tubandanye tujyana. Mbega iyo umuntu umwubaha imbere ya so wawe cyangwa se imbere y'uwundi muntu wubaha, wakorera ibintu bibi, wasambanira, uzi neza ko so wawe akubona wosambana? Uzi neza ko abandi bantu bakubona wubaha cyangwa ndetse nabo tubaha bose icyo wokora? Mbega uko dutinya amaso y'Imana, ariko tukayatinya gusa mu kubivuga ngo nubaha Imana, nkunda Imana, ariko muga bikarangira turiko dukorera ibintu bibi bishisha imbere yayo kandi tuzi neza ko itubona. Mbega ni kubera iki twitwara nabi imbere yayo kandi dusanzwe tuzi neza yuko iri kuyatubona? Mugabo ibyo bintu dukorera imbere y'Imana tuzi ko itubona, tukaba tuzi neza ko tutobikorera n'imbere y'abana bacu, n'imbere y'abandi bantu bari aho basanzwe, ariko Imana tukabikora itubona. Aho nta kintu wumva yuko nubwo tuvuga ko twubaha Imana, nubwo tuvuga ko dukunda Imana, nubwo tuvuga ko Imana tuyikunda tuyubaha, niwumva yuko Imana ahubwo tuyubahuka tukajya gukora ibintu tuzi neza ko itubona, tukajya kwitwara nabi tuzi neza ko itubona, tugatukana tuzi ko itubona? Mbega ko abanyeshuri baba ariko barakora ibintu bitari byiza, ndavuga kuyogora cyangwa se kunobera, bihisha umwarimu batinya ko babona. Mbega kuko twe tubikora tuzi ko iyo Mana twubaha itubona, urumva tuyubaha, urumva tuyikunda? Niyo mpamvu dukwiye gufata ingingo tugatinya Imana kurusha uko dutinya abantu, kuko uko bimeze dutinya abantu kurusha uko dutinya Imana. Kuko iyo dutinya Imana kurusha uko dutinya abantu, ntabwo tuba dukora ibintu tubaka gukora abantu babibona, tukaza kubikora Imana ibona kandi tuvuga ko tuyitinya. Aho reka tubarengane ngo abe ari we musaba. Mbega twese dusaba Imana? Ibyo dukeneye byose tubisaba Imana cyangwa tujya kwisabira ba bandi barumenye? Tujya gusaba abapfumu, tujya gusaba bamwe barotora, tujya gusaba bamwe bakoresha imiyaga tubasaba yuko boturinda. Umuntu nawe ubwiwe ntazi umunsi azopfira ko, umuntu nawe ubwiwe ntazi igihe hasigaje ku isi, wowe ukagenda kumusaba ngo ndinda simfe, ngo ndinda ndimangize nabi. Nawe nyine ntazi ejo bizaba bimeze gute, nawe nyine ntazi wewe ejo bizaba bimeze gute. Muga ukarengana Imana yo izi ati wewe ejo bimeze uku, ejo bizogenda uku, ubuzima bwawe bupanze uku, hanyuma ukabyirengagiza kandi uzi ko Imana ari izi ibizoba no muri kazoza kawe no ku bana bawe, ukareka kugisaba ukaza gusaba umuntu.
harabandanya avuga ngo mwifatanye nawe akaramata. Ese wifatanije n'Imana cyangwa se wifatanije n'ibyo wacishije ibiki bikurinda n'ibindi? Ifatanye n'Imana, kuko niko muri Bibiliya avuga ngo mwifatanye nawe akaramata. Ure kwifatanya n'ibyiza, izina ryiwe ribe ari ryo murahira. Ure kurahira abana bawe. Uku kurahira ni ukuvuga ngo buri kintu cyose ushyira Imana imbere. Niwe shimwe ryanyu, niwe Mana yanyu yabakoreye ibyaha bihambaye biteye ubwoba, ibyo amaso yiboneye. Ndetse natwe ngaha twese tuko twumvira ijambo cyangwa se tuko tugutegeza kino kiganiro, twese dufite byinshi Imana yadukoreye, dufite henshi Imana yadukuye, dufite ibintu byinshi bitangaje Imana yadukoreye. None urumva ariko ikindi kintu twoshima atari Imana? Ngo basogokuruza banyu bamanutse muri Egiputa ari abantu 70 gusa, ngo none Uhoraho Imana yanyu yabahinduye nk'inyenyeri zo ku ijuru mu kuba benshi. Hari imiryango myinshi iba isa nk'iri kwirahona, hari imiryango myinshi itangura ari abantu bake, ariko Imana igahezagira bakagwira, umuryango ukaguka. Kandi ibyo byakorewe henshi, twabikorewe turi benshi, kandi ibyo bikorerwa turi benshi. Twizera iyo Mana rero, reka turi kubivuga mu majambo gusa, tubishyire no mu bikorwa.